megalayapost.news. Ka Archery Association ka East and West Khasils District harangkat ke jingtrelang ka office ka District Sports Officer West Khasils haka kasantarik benai nailar arjar opsau kala pelong da ka second district level archery competition arjar opsau naga benda ban ailat kerpang ban shimenta nadu kikun samla kentai ban samla shenrang bala pelong hamadan nyelekai ke shinong kenshi pelun bahap apok ka mauthar achan sin RD block kembala penpau ke jingtemu bekongsan haka bala pelong ya kini jing kop siat khnam bala tip kum ka second district level archery competition kadai ke jingtemu ban jet ikirang bagi thai lekai bukan saitam haka kam ya siat khnam badru ban sajid naga benta ban mikmat pat ya ke district haka jing kop siat khnam ka bahe jong ka jela ka blatip kum ka Meghalaya Games house nam arajar arpsan uba case imli secretary ba founder ke Green Tech Foundation lawan menshimenta kum kongsan bala sakhi langru da ka jinga don lang ginong penyak ke ocean kisamla bala shimenta ber kibe kum ke jing penslur ya kirang ber kitai lekai haka negasi la samru ya ki kusnam shiginong job da ka song pisa haringkat ka sernot ber ka trofi yang itu khana ipi kendiak tang gawe ke babun nang ni kedai kita ki archery ke barang sedang lese kinong set khnam habong no mo ka ri kasi ka jongi ka jipau nam ha ka ni ka jingi set khnam pamut nadu ki handai ki kulong kuma mencuak ki jongi kila sedang ya kani da ka dustur jong ka jingi lekai biria jong kasi kharau jongi henrei ke ei ka bang internet mentang ai bahadian kani ke olimpik anda galakut Namsham lapan krei sa kajing wan man ay karan hangin dengan sukan mau kliak kendiat ya ka Olimpik man hakani permenang dap kini ki happy barit kini ki bagai kai archery guni ngatrai pipet mo ya ka Olimpik pikan mau kadi ka menin mas sendap ka tim kari ka barit point tam na baro mono bagan mau kari ka barit point tam na barit point tam ki senrang ka archery po ka Olympics kari ka barit tam kadai kari chat wadangaru ngamtip kata Richard kadon hai CHAD Iwan representative ng kategori hapok Olympic klem kanu sponsor klem kanu uniform klem kanu na marbalay baka dukprat kategori ibarit bay tayiri sapet kay mo nataray pi kum kinong siat khnam pide ban budin hai kini gigi baro itaim dan ruam sponsor mi kamdan na henry ipoy sa katay gathong bat ile kay pitip ka poy niyo kanu kapor basiat hangtay poka ayu ka target ka jong i tang sipon hadu ka kamera baring hapo Olympic gam kimyo issue iti senta point nama ka Olympic daring giring iti ba stem ni senta ti red senta nang tay ti blue banti ba yong kiyo denam re side do kim juring shu namar balay manu berperkhat ba uta unong represent ni Olympic on sa unsalit siak kala perman shadu chate side do bolnum day ya kata senta ka target kula debu Henry pitip Watlah kataru kaningan ajing senang ipi kedek berkalong ajing senang du nani kajing ai jingmut ipi du kumju Henry ni player pitem da kajing sengu sarong umi nang ta ura yala rendang jong jong bodu kemit sebenang bodu ayu you play tem namar balai kajing sengu sarong kajong u galong ba ulah poya kate thong watlah kajing dok kajing gerdu bomdan ai ruam bomdan jigarsan ai ram na sarkar hiru kumju upoy sekate jaka kum ko Olympic bat upaniang yel der kaman sim ngam sku kraw bat waingu inong thau namar ba usmu thu bakani kade kalen ti ka baning tong bun jam kai ka bangamut ban ong hangni kalong ba pi ki players ki jongi hangni ngai i ba archery team ngai i hangne le na kaliang jong jingalam jong archery association jong Eastern West Khasils district harangkan kabor sarkar nong no nadu ki official department jong sarkar jongi nadu ki DC ka sports nadu ki minister jongi nadu government kumju ngai i ba Ami khalia jungi mantang kim syam la penduna shu ginu ki pentah bambut penyelek kai ikun samla ka jongi tikane ka kabuk siar ba pikum ki kun samla pimdai berkan randian mo gitu ki bom job pro mata lese ki barit point pimdai mas ngoram ra igandang jong pi kmit sabeng aingu inong thau ba sisen gasngi pinlong ka ju tik kum to player po Olympic wala job ndai da kajing kemen bar kajing saat kemen sim umi nate ka games bo yelek kai Bakani pide mansim kum gawai naki kabanta ba pinyo mansim ya pil ba piyad ya kan kam kum ju megalayapost.news